pag-invite yun. Sige, pag-invite rin yun, Jud. Wala ka zero, Jud. Ambot. Nasa Slade Days, oh. Hello, hello. Naskuy ko eh. Hindi man Sige, maskuy ko eh. pag-invite rin yun. Buwa mo good zero, good. Ata, tulor tata. Wala may lang ma-invite. Ikaw, mag-invite bro. Wala ko tad. Sige mo comment pa. Wala pa viewers. May teta ron. Di ano to game man eh. Sa Jud. Eh. Dito. Natin sabay. Wala tayo sabay. Kanay serious mode ba? Serious mode. Ano na, live Jud. Ha? Mali abis. Mali. Okay na ang kon. G-launcher eh. G-launcher. Sa paggamit na. Okay rin QBC Jud Jud. Okay. It's na din ako. QBZ? Nindot na? Oh. Okay din. Ay gago. Kawkai for viewers, hello ninyo. Hello sa mga Ginago ka live Jud. Galive ko. Every day. Gago, di ka maklaro yung tingog word. Markag silingan. Gilang ah.
may... Kaya wala ng crossbow sa. Mag-infor na talaga. Nana sa suko. Nairakal lang, nairakal. Maon ako. Uy, Nabuta ka, Ford. wala ra. Good ra. Checking crossbow ba yun? Nasa G-Launcher ba? Doon. O nya, gamit ka crossbow niya, pwede nimo masud imong grenade. Ay, sky bay. Ipusil na direksyon. Bro, gago. Oh, pit. Lala. Oh, pit da. Look, biskot na. Gago no. Kalain mo. Manok. May manok dito. Kuhaan yung manok eh. Manok. Makita ka dyan. Makita ko Manok king. Ato taga na, biturlay ka. Anda mo. Dito anay na ni. Ala. Ayun ay tawo. Naikaming. Ay di, nagpalayo day. Uy, silencer. Gaya ko nyo kay SR. EWM ba? Coming gid Ford. Patas mi. Kami. Uy! Nasa sulod! Patay ko. Lang. Kabantay da. Sayang nga eh. Ako pa siya namatay. Ano man. Stress. Ngano man. Watch well, dude. Watch well. Watch well tani da. Wait. Ano mo tuno? Watch well. What's up for viewers? Okay, putol-putol lang live kay you know. Why you? Ang hirap ng manok. Lisan ako pinagyanay na direksyon para kagala ka dito. Manok. Tawag ni gameplay ni Charumbaka be. Kung nagtawad yun ko na si Mantis. Ikaw lang tawon Bird para highlight ba? Lawan, tanay, kapalo. Highlight. Tuyo ka diri, maratag bukang diri. Isko din namatay ko. Dito. Sayang eh. Ako Wait lang. Malagin ko sa Discord. Mag-invite dan dira jud kontrata dan. Discord? Top technical level. Mag-invite dira jud. Wait lang.
Ay, duka naman kayo. Lag out, lag out. Welcome back. I'm not a robot. No. Naku, Diyos. Molo ni. Uy, molo. Uy. Wala lagi to. What's up, Nel Vincent Tuba? Live lah kan gitu, ay lingaw ba? Live ba? Live ra gid. Patarong eh. Wala bis zero. Zero ra tani highlights tanan. Nice kawan. Gelibog siya oh. Uy, yoy. I-single port para di ka maglisod. Ya, klik-klik lang ba? Yan, para di ka maglisod. Nasa lay kontra gabarit. Nice one. Nagabarit sa 3-story ports. Kilid ni mo. Abot asa to? Kilid ni mo ba sa ay ganang likod. Kani ba mark ka na ko ah. Kani ba? Kanang green mark ba? Green mark. Ah, dira sa green mark. Wala si Jason karon. Siya CDO. CDO. Hindi na tayo magkuhan, be. Try delete.
Wala, nagka-click-click og bomba. Wala ka diyo. What the heck? Nagka-car oh? So, boss. Hello, coming. Nauna is mantis. Na. Si Janford mo na nagisurugan. Nice one, Ford. Lo! Ulo, kagara, boy. Ah, hurot. Uy. Shout out, Charong Baka, nahurot. Taga-face cam eh. Wala ka mayubo. Uy. Wala, tira eh. Doon. Dito ka talaga. Oo ka na. 9 left bay? Kanya kontra. Pito. Ito lang. Oh, kaya na ninyo. Alala. Matay mo gusto siya. Alala ka diha. Meron kita na ito. Hello. Asa ka ni kontra. Hello. Try, nagarakal eh. Ay, mo na ganina. Sige, tiro. Huwag mo na sa kwan port, sa zone port. Hala, zoning na. Ay. Na! Igo gisag barit. Awesome to the pit. Uy.
Hagay. Hagay. Nalagay sa 3 story, green mark ba? Yan ako ni stream eh. Goodbye guys.